Pacho awia ide ye boko nso enya boko sa. Ye na esi oba fefe. Pacho me ne be ma bi wo ya ye frɛ no Aminu. Na me ne no wo ye no. Na me kan se me ma me ne papa mo pam mi frifie. Se man tie wo mo. Na one ne ko wo ye. Pacho ani. Nti me ko be ma no ho no se nyi se ne nye ne dia. Nti maame hwimu nti me maame de no wotimi frɛ me nti maame na han dan e de maame ewo now how many years 20 years and now ko twem pana kaka no we school na me wie na wo wie pa chan na ti ko school no ana nyina ye tie so iwo mu Ameria to ya mode asibe na Aminu no satam na no ko school ana ono nko school o sunwa oye national security MPP atiato who evidence the chest or national security bacho and I do wo header oye bia odi na ade be kire odi na ade card ya be kire ade card de me ni bi ba wo bi mi hu ya ba na dwuma oye pa de oye scrap dealer omo boss e wo sunwan okay di na chese nyu obi abeka ne ho kire no ne ho de nkire no okay ti wo kwatwe mpra onyem ye na ye ne nyem ye na mpapa mo pamo me efiri fie me nkotena me koye nso se yesesa no ne suban tie wo sunwan ho no eni nti wo pam me se nyinse ne nye ne de na ma me ha mpatwa ne o wo yere no mbebire na anu ne kwatwe mpra no wa nka nkire me se wo yere mpatwa ne yere no yese o musi me ka ho 16 hey Allah wallahi oh there you go ya sister banko banya na say wife ni ye 3 bo mu kura se o maja o mama na nu ya o me ware ye no o sa me te so no nso aware yo enti ana ye dey me pa cho nti o pamo me nti nya me bua me ma na me ye diploma course ti e ba na me be ye me service nti me ko hwidiem NCC office wana abande me to ya na me ye service no nti wana me ko wo ye na me sa ba fie wotachiman wana na me te na mpapa se kenten na no ane te o ma me ne mpapa nti ma no papa otechima okay itu betra na ye dey so anjeme said enti semanti me papa nso shake kesi enti nya de obe pene na chese wakwa ye kafiri nti o ye fakwai nti me de koya na me koye interview for degree na me frɛ no se me srew se nyame adoma matimanya opportunity se metima asan be ye degree course nti me srew pe obi ma me wo wabusuam se me ma busuan no obi aso wonje no enam de ma ye nti na me sre na wo still wonje no nti wonje no nam de akwala no ko no ho wo baabi owo no sunwan ho no baabi a ne yere no wo no ne fi ho enam de no koma ne yere no a ye frɛ no anatu ti me de ne ko ye no na odi ni dwane ye ekọ tamale anatu ni du ba ni dwane be ma ni di akwala ni dwane ko tamale nti me koye interview ni wie ye no na me ba ye na me be sre me ba ye se me beje me ba no osi wodi akwala na dwane akotamale na nya ade obema ma hu akwala ni biem na me de ko wadwo na wadwo fo hye ne se onko kire mba bi akwala nti ye nyina ye ko tamale ho no odi akwala na ko tamale do hana yere hospital road ho na akwala na omi ko hu ode ne koma aberwa bi ne dia ni aberwa no ene dia wanka oba na abema mpacha obema sata mo de ne kono how many years 1.5 year na me koye interview nti nka me so won pe obi wo dabi interview no mbra pe obi wo sunwan ho ono watena sunwan ho ache nti me sra na pe obi wo sunwan ho mame
me so sunya ho no school na de me eba ho no na nka nipa ni nso me mu na me nko interview no so me ko no okuma ase languages nti me sere wa aboa me wan fi me cross wasa me recording wa wasi nya me school no na ehia me cheso ya soma ne se won be se me keke me papa nso anko be boa me no nso on fi me na me dia ne ko ma ne yere no me di ne ko si ho se ne yere na fa na ne yere nso so won fa no no ne yere ni nyina de akola ne dwane ko ye na wa jofo na ma me ko je ne baaye me ko je ne baaye na aduru se ye besa ko school so akola ni so na me se ne ma me na me ko to no ho no nso me ko that time no wa ye ni ye na me se ne mma me sande ne ko tamalo na me se mma me serew je akwala no na hwe no kakra ma mi se mi ko school na ne na yem papa ni da so a e be ka me ne mabusuafo a ye de abom na me ka sin tinyame adom ma wie school na se mi ye adwuma kakra me ko ho se me ko sende ma mi nsu sika o ma me sende ni bibia me ko akwala na ye tantantan na me hwe se emmoa me se ma wie school me so a me wosunya me ye madwuma kakra me so on fa akwala na ma me wosi mi si sunya mi si tamali ho bi ma do de ba ye me no me wu kura wo trete me sa wo so on fa akwala ne ma me o ma mi hu akwala no nso se akwala no wosan akwala no wo 3.5 kura no wo nyaaye papa na wo di akwala ne sa akoma ma me no ko to ne twene ne so ana ko sra ne se o me ko sra no maame ne ye wadanse ni oye madanse ni maame na ye madanse ni ba enam se omunyina bue ni didi mo omu bidi ni nti se omunyina yi mama se omu mfa akwala ne mama biem na de o so wachi de yaye wawuri won de yaye me ya me adom me ba wo ne voice amoma ye ntie de woka na bia na wonu so woni nchire mu na sem no hello I mean good afternoon what try to say ya me adom na so I mean what to say Pacho me ho ya na so ya already adom me ho ya pa yes make us free SOMPA TV SOMPA FM Pacho say make us free SOMPA TV SOMPA FM kuma se ne nkransa na unim sumaya Pacho I mean no yo odina sem bia bedan ye se one wawo na abofra no afi de mo de na akoma wo maame na efiso ono wo ya na abofra no mo se mo mane nhu akola na nim kra inti eno na me pese me fro no peni na da na wo siri oh da aso mo ka na da ye be siri a be siri da ye se bibi inti na yensu yentie ba akofo asem na wo se ye bopini hu na ye ginchire mu se de etitie kasa ya na kure but asam ne sin asam ne che okay meneno na ewo ya okay ena no wo baby ena obasinwa ha ena ye ko me ko peda ma no okay si me hwe akwara no sere ese hwe ba see last time ofrem anajo say odemi ba ebremi ena me se me ni honum se me obabi ena o se ode akwa na ebremi na me se me ni honum onu na danfo be ena omode akwa no ba e meti abontin ena omba ena omba yi akwa na de edisi honum okay ena okoye ntam ho fo nyina from say be fa akwa no because mobile no papa ni ho say be fa akwa okay one penisu ena oja akwa no honum edo koye me pacho na o si din hello Master Aminu assalamu alaikum wa alaikum salam na me pacho wo wadawroma baba wa fefe bi o se friend Sumaya also ono wo baby over 3 years na me say onhu baby akora ne wo de na koma wabusuani otemali umpese obehu no wadawroma nukure bi wo pacho that's a question now bisame o se me no wo ba no 3 years o hu ba akora no o se na udi card ni ko temali
enti oye se obetua ni school so e no kosere nipa na odi akola no koja ne se onye akola no na ontoa school ni so o se na akola no no mane no oye ni bibia ba se wa wie school oye adwuma tinkaja oba tan opese okofa akola no so se wo mane hu akola no adawroma Acho de say na some message yo me no e wo ba that time kura na kwa no onye ndi 1 year me pepe bi kura e momo e no mo team that time me kwa adwuma e na obi frɛ me frɛfie sɛ omodi akola bia be yi na asi me kwan na e na me bi so mo sɛ so abaya bi na me so okay pacho mo fa akola no emma me wa adwuma me pon adwuma ba mbe abegye no that day no kura na so emu na e ba beton e na boy no e fa akola no ti before me do so fie no kura na so na ato ajai e na me bisa na mo di akola no bra me na so okay me de na ikwa akoma madam fu bi yire wo ho no me de na ikwa akoma no e na me di akola no koma madam fu na yire no ti o hwa akola no about 1 month e was sunyan ho okay me yes say akwa meet me nja akwa no emma obi yire sa that na me frɛ me ma me mbɔ na mane na me fa no kɔma me ma me na me bɔ me ma me amane na o sɛ me fa akwara no embra na e di akwara no ekɔɛ o pepeyinfo mo mu ba pa akyɛw sɛ me fa akwara no ensa ma o back this that be akwara no umpɛ no ka open no a ka wonko yini ensi hɔ no that very day so tall almost about 1 hour and so no buku akwara no ka obɛka ne sɛn fine wo mo kasa ya amanti ase e ya adwuma me enye me na me do kotamale wan kasa da Africa e kotamale 90.7 FM e ko me papa ho sɛ usro mo de wo ya nyina wa ye bɔ no mo fa wo bɔ ne nkyɛw no mo fa akwara ne de emma ena wo mo frɛ mo ha sei na me so fine wo mo fa akwara no ma ena wo mo di akwara no emma no ena o di ne free tamale esemba ha odi ne basi nwa ha e wo ma na onu ankasa esen Africa odi akwara no kotamale na menim ho asam kura onu ankasa Africa esa di akwara no kotamale okoe no odi 4 days ena me papa frɛ me sɛ akwara no maame asana di na aba na msi yo na sana oba o sisen onzo mo onye nkasa ya mun bisan say that day now obeja akwa no ho no oja akwa no mami papa na me mami because me papa mo omu pie ko masalachi anaju by 7 o'clock masalachi omu ba no na woni fie ho no SOMPA FM waja akwa no ho no na ko Africa esamba simia ha ena omu frame say omu ko masalachi omu ba omu ahun na bi so omu say akwa no omu say akwa no de waja na ha since then no ya ho bi ena ofri honum ebae obae no yemfa ne say na 2-3 months time ena okoware ye o ware fine akwa no onye nduru 1 year but say akwa no nam almost about 3-4 years ena me dine me mama na hwe no nti na no me honum na me mama frɛ me say o ba ba gi akwa no na me say no o ba ba gi ne say wo ware atena oku no honum akwa nso wo me mama honum a me hwe ma de nti saa no o gi me ba no akɔma obi sɛ wo hwe na na asɛn akwa nso oni problem ba me mama on ya adwuma bia me say on trase me on hwe akwa no e ka me sika 50 pesos kura me de be hwe akwa no aminu wa smaya de akola iko ekire no wakɔ sra ne da oh fie honum de ono enyame na me fie honum oni ho okɔ oba otumi kɔsra no otemale ho otumi kɔ onimo eni esenka ne naka boni bia ni nitirimo pacho oja akwa no na akwa no nya ndi 1 year wonya ndi 1 year but ya hwa akwa no se on nam okɔ ba 3-4 years ba aminu na sama o kanu sana o se opese okɔ school akwa when that person okɔ school o se na saa time no de ne kɔ na onya obi obɛhwa akola because ni ma mi mo apam na frifie enya na kura woboa onya na kura bisan so oja akwara no ba ne how many months no de ware ye
enti say no aminu say wa pacho say wa ware 90.7 FM a woti ukunu fie enti me say akwara no wonim ya fie baabi akwara no wo enti tam bia wo pese wo hu akwara no a wo betima akosra no tam bia wo pese wo kwa akwara no chen a wo betima akọ me papa o panyini wo kwa wo beji wo atu so wo ba no enye me nkwa na wo akwara no na chesa aminu hwede ye wo betimi akohwe no na se okofa no na wo man ne mfa no pacho dabi but oya ne maame Ghana mra wonyale pacho Ghana mra akwara no na onum nufuo nyenye na okoyi ne si ho enye se obi na gi no onu na koyi ne si ho no na okọ onu na danfo me pacho ani wudi gina so na mi musa na sem sumaya na ada na ukoyi akwala ne si ho muso sa madam pacho mitamale ho kura minim ho tamale ho kura minim ho oni na di akwala ne dwane ko tamale free say ya wo me papa wo maye mpie kentan ho ubuso obia ni me papa life wo maye mpie nti minim wona na ha me wa ha mi bebre wona na di akwala ni dwane ye wona na di akwala ni dwane ye e ko tamale e na wadwofo hye no enu kura hye o mo hye no ansa na minim ba bia even kura tachima ho kura mpa ye wo no ba bi wo ha minim ho akwara no wo honum e den na akwara de bedi tamale ho ana me de no akwala ne bedi ne wo na akwala ne kodi no behind them mouth ah wo na akwara ne tim me pacho me ma me ne high dan de ma me wo wan hwe me da me ma me ne high dan e de ma me me ma me ne me sister wo ma se e boa me pacho madam aminu me ma me wo ye betima afre me ma me e ne high dan so wo so high dan ma me afie wura ben ni fa na wo high dan e de ma me aminu wo busa wasem wo si wo so high dan ma no efie wura ben na wo high dan ne ma no e na bro no be so na high dan ma ah o se me ma high dan ma no na o se hin na wo high dan ne ma no bro no be so efie wura ben e na ko high dan de ma no and I hope some say feel by na me ko high dan aminu what say me ba dia o fra me dia some one can say me be hwe ba bia mote Debi aminu wo se wa hadan ama na sem na yedi efie wura ben bro no be so mi wura wada woroma me the Spanish and some say onko gidan no oji dan no wie no kura onu fra me say me mfa mani mbe hu ba bia omo ho no sika sen na de ma no wada woroma me ma 1,000 iya bemu oh yeah and me ma hu aminu ye nyina ye Christopher 90.7 ye nyina usomo Allah me sumu ni Kristo ye nyina nipa baako asam no aba ye nhwe ne no kurem na ye nka nye se de ye nka wo ye de be ka wo sa kola no tieti aminu ma menwe no wabam se ye no kura sa kola ri tue no fua no e na soma ya koto ne twene ya ye mfa ye ho nche no kola wo ye sa wo no wa ye mfom so kese eno na ye chawpa ene ye de be se but de wo so wa ye no ka na asuje mra wada woroma me pacho me min ditro en mamoda me min yesa akwara no enye se mi na mbaji akwara no efre no ho eti se akwara no ye be da na ye hu no oh akwara no de o tamale okosu eti e pese hu na ye be da na ye hu no onim ye fie ho obetuma akosra no obetimi akosra no pacho betima akosre no na de so betimi so akofa na bedi akwama eno so this omoma kwan a akwa na timi ko ba bia but omakwan de obetimi akofa oh emakwan a me wo this a obetima adi no hono asa beto no school so me makwa no school ye basa ai so no so wo ye wuraba ena so me ma obi enhwem na me ba mma me o wo no kunu nchen no ni kun nchen so obetimi asandi ni sika dabi I know na me ye no ana still aga you penana oh dabi ana jealous abem pacho dabi on say nipa na me ba nipa na o wari ye no fine onu no wo ba ntimi for me ba ensan be so omo dabi abram mi wo hwande ami ya aduma aminu yesi baby a obai wo ne hwe ne nkoyi o
Oh, that be na kure. Una na o maami di abiriwa obetimi ahwakola asa. Me maami nya abiriwa. Subhanallah. Yes, o maami timi ja akola e woko haji nyina. Oh, that be. No woko haji no di akra ni ja hwan. Pacho, me maami wo ho. A wo ho ndi obetimi na nti atko ba bia. Eti woko haji no di akra ni ja hwan. Wo bra ni maami so wo ho. Tama obekọ biological mother no so wo ho. Ah? Na se wo maami kure ko haji a. Senko obetimi di na bra ni maami. Ayi Sumaya. Mami Pacho. Ono tasa ban no oka ya obayi akwa ne si ho. What's your cost? Mumbisa no What's say tasa your school? da be nya sa. No can say. O ka say ne papa say manu fa akwala no mba ne fie ho. Ne papa say on hia akwala no fie ho. Mi do nyame sa no ka na Sumaya papa say on hia akwala no won fie ho. E no kan de say on so abusuafo na jo mo he. Jai. What's your papa say on here no e dey no ye di for you for baby to baby e dey no credit. Or the akwala no ba fie ho no ma. Na akwala ma me say wo papa say on hia no fie wa. O say papa say or the akwala no ba fie ho na. O yina afir ni man. Ja nya na awure na wakofa nyisi aba no. Ya ma na ni nka fie wo da. Oni ni pa ni nyina. Wo mu ni say wo ye kafiri. O say ni papa say da say odi e kire ye beba ho. Ye mre no ko ye ntimi fa. Mama e na han dan mama. Sumaya yanka no kure. Wo na wo ukote akola ne ma wo. Wo ko ye no anu ma se no say ti. Wo de akola no ko wo so papa say on pese obehu akola no e fie ho. Eno nku. Eno on pese obehu no. Eno no ko han dan. Mama me pa cho eno no me ko han dan. No. Nyesa wo de wasem ba ye ntina ya conclude o. Ye de no kura ne ye de adwuma. Wo de akola akoma ukun ebusuafo se me papa se on pese obehu akola na ofie ho nti won han eti se ye de akora ne man na de kona bibi kosi a ye beble mu hwan eti wo wanu masem so e no magiti se de papa pese ohu akola. Mama me pa cho man kan sa wo ku kan wo so se won han da bi me ka sa de kire no mfiti ase no enti won han dan ma me na wan han dan no anye den ama me ntimi ma me na ye den e han dan no ma me na mitim enu kura chi ansa na interview ne examination na se me ye den e baaye nti we ne de no de wo ka ne de ene de kura ache asem but e asem a waka pe e asem a me maka a wo papa nso kan ena se wo hia no ho meboa ende no kura ende obesa sisu se wo kura busua no mpo de omo mpene na ni omo mpene de ane so wo ne papa ho da bi sese no me ma worry that time so na me Sumaya e ya botre ene akrokro ene ye de beji akra na man enye gidigidi because of sas na me na pie free wanu mpa se me papa se ompese obehu akra na ofie ho eno no satan na nware ba ene de wa ware wonu ku neti to so equal right so to me je oba e ho ne ye begina ne akoama but sasem na di ka ba nti se be ma no hwe ne ba wonye mfom so yanka no yanka wo hwe na oba no wo wawu wo kwa wa yale mami wo kwa oba no yale ye bre ne ko 1 minute say champo